Abikorera bavuga ko buhoro buhoro urwego rw'inganda rukomeje kwiyubaka kandi inganda zitunganya bimwe mu bikomoka hanze ziri kugenda ziyongera. U Rwanda rero rumaze kugira inganda zisaga 1119 zirimo 119 nini, zikaba zikeneye rero kongera umusaruro w'ibyo zitunganya kugira ngo zibe icyuho gihari cyane cyane ku bitumizwa hanze y'u Rwanda. Inkuru irambuye reka tubaze mugenzi wacu Jean Claude Mutuyeyezu. Urwego rw'inganda rufatiye runini umusaruro mume w'igihugu nyuma ya serivisi ndetse n'ubuhinzi. Mu mwaka ushize wa 2022 inganda zagize uruhare rungana na 21% mu musaruro mbumbe. Muri iyi myaka mike ishize habayeho umuvuduko udasanzwe wo kubaka inganda, aho by'umwihariko cyanya cy'inganda cya Masoro hamaze kubakwa inganda zigera ku 150 ziha akazi abantu basaga 1015. Zimwe mu nganda zubatswe ziganjemo izikora ibikoresho by'ubwubatsi bunyuranye, ibikoresho by'isuku, izikora imyenda, izikora imiti n'izitunganya ibikoresho bikenerwa mu buzima bwa buri munsi. Bamwe mu bashoramari ndetse n'abagura ibikoresho mu nganda basanga kuba ibyagurwaga hanze bisigaye biboneka imbere mu gihugu nabyo ari inyungu ikomeye. Aya ni amabati dukorera hano, izi ni moto duteranyiriza hano. Ibi ngibi bigaha umukiriya, bigaha umunyarwanda, umuturarwanda avantage yo gutuma adatakaza umwanya we akajya mu Bushinwa aho bishobora kumutwara amezi 3 ategereje produit. None ubu ngubu ntabwo rero ayo mezi 3 bizagera. Made in Rwanda ni igisubizo. Ubu ngubu araza agatanga komande, moto tukayiteranya, amabati tukayakora, agahita yakira umunsi. Imibare ya Banki Nkuru y'u Rwanda yerekana ko mu mwaka ushize 2022 u Rwanda rwohereje hanze ibicuruzwa bifite agaciro ka miliyari 2.9 z'amadolari avuye kuri miliyari 2.1 yinjijwe muri 2021. Ni mu gihe byatumijwe mu mahanga byo byari bifite agaciro ka miliyari 5 z'amadolari muri 2022 avuye kuri miliyari 3.9 z'amadolari muri 2021. Ibi bituma icyuho cy'ibitumizwa mu mahanga n'ibyoherezwayo kizamuka ku gipimo cya 12.7%. Umuyobozi w'ihuriro ry'abanyenganda mu Rwanda Gahungwa Jean Claude avuga ko hari intambwe imaze guterwa n'uru rwego nubwo rukiyubaka. Hari urugendo rurerure turakiyubaka, ariko urebye ibintu dusigaye twibasha kwikorera hano mu gihugu ni byinshi. Hari n'igihe cyageze dushishikarizwa kwikorera ibintu byinshi nko mu myaka 2 ishize, ku buryo habonetse inganda nyinshi zakoraga ibikoresho byavaga mu bihugu duturanye, ku buryo ubu ngubu hari intambwe nini, ariko n'urugendo ruracyahari. Minisiteri y'Ubucuruzi n'Inganda itangaza ko mu gihugu hose hamaze kugera inganda 1119, aho 119 ari inganda nini, iziciriritse ni 686, naho intoya ni 314. Inganda 576 zitunganya umusaruro w'ubuhinzi, mu gihe 113 zikora ibikoresho by'ubwubatsi, izisigaye zigakora ibindi bikoresho bitandukanye. Abasesengura ibijyanye n'ubukungu bavuga ko ubwiyongere bw'inganda muri iyi myaka bukwiye kujyana n'ubwinshi bw'ibyo zitunganya kugira ngo bihangane ku isoko mpuzamahanga. Iby'inganda byateye imbere cyane, byagiye bizamuka. Intego twari twihaye yo kuzamura inganda ku kigero cya 17% yagezweho, ndetse baranayirenze. Inganda icyanya cy'inganda cyashyizweho kiruzura, barimo barashaka gukora indi faze yo kugira ngo barebe niba bakora ikindi cyanya. Uribuka hirya no hino mu turere bakoze ibyanya byabo, ariko mu by'ukuri usanga urwego rw'ubwiza bw'ibyo dukora butaratuma tubasha guhangana neza ku isoko. Naho hagombye kwiga uburyo ki twarushaho kunoza ibyo dukora ku buryo tubasha guhangana neza ku masoko y'amahanga, ku buryo twohereza hanze bituzana agaciro kisumbuyeho. Biteganijwe ko mu bihe bya vuba hirya no hino mu gihugu hazatangizwa izindi nganda nshya 30 zifite ishoramari rya miliyoni 390 z'amadolari, zikazatanga imirimo ku basaga 2000, ndetse hari n'izatangiye kubakwa. Jean Claude Mutuyeyezu, i Kigali.